Morago ga dipapadi tše lesometshela, Sundowns e na le ketapele ya dintlha tše lesomettharo le ge SuperSport United yeo e lego bobeding e ralokile dipapadi tše lesomehlano. Godimo ga fao Sundowns e nwišitše dino tše dintši ka go fetišiša mo sehleng se, ba nwišitše dino tše masometharo tshela mo dipapading tše lesometshela. Sehlopha sa di-Brazilians se nwišitše fela dino tše tshela. You don't praise the Sundowns group of players enough. You don't. And you've got to, because the level of consistency, the level of performances that they put in, week out, the work ethic, the quality that they show on the pitch in terms of decision making and execution of certain things. Dihlopha tše dingwe tšeo di nago le bokgoni bja go ka lwela sefoka sa lliki, Kaizer Chiefs le Orlando Pirates di a sokola. Chiefs e maemong a bone ka dintlha tše 24, mola Pirates ba le maemong a boseswai ka dintlha tše 10. We all think this league is very, very difficult. It's very easy, but it is a very difficult league. What I would flip that statement by saying is that, again, give recognition to the Mamelodi Sundowns players. How easy it is to be a big team and not to be in the position that Mamelodi Sundowns is in. Sundowns e lahlegetšwe dipapadi tše pedi mo sehleng se, gomme ba gahlana le SuperSport United mo papading yeo e latelago. Tahlegelo ya bona ya mafelelo e be e le kgahlanong le SuperSport. Believe me, you won't play for us if you don't have that. You won't play for us if you don't run on the pitch. It's very difficult for you to be on the pitch for us if you don't run and you don't show hunger and commitment and intensity in your play. Sundowns e lebanwe ke dipapadi tše dintši, gomme ile ya gapeletšega go fa baraloki ba yona nako ya matšatši a mabedi go ka ikhutša go latela phenyo ya bona ya bolesome ka tatelano kgahlanong le Chipa United ka labobedi. Sfeso Ramara wa ditaba tša SABC ke le ka Kempton Park.